Аурыс поет аиҭагаҩ Александр Бардадым ихьӡ Аԥсны ибзианы ирдыруеит Аџьынџьтәылатәи еибашьраан Аԥсны ахақәиҭтәраз иҟаиҵаз маҷым. Иара арахь даахьан изныкымкәа. Алитературатә институт аҟны аҵара аниҵоз ҩызцәас иман аԥсуаа. Убраҟа ауп Аԥсны агәыблра ахьикызгьы. Аибашьралагеит ҳәа иаҳа иҿыԥхьамкәа шьхалак дуҭаҟа дааит. Данҭаха ашьҭахь иара иуасиаҭ инақәыршәан анышә дамырҭеит афон ҿыц. Александр Бардадым иуаҩышьеи ихымҩаԥгашьеи рыла даԥсуп ҳәаҳәаратәы дыҟан. Иара аԥсуа жәлар изааигәан еснагь Аԥсны имҩаԥысуаз ахҭысқәа дрызҿлымҳан ҳәа згәеиҭеит апоет ибзианы дыздыруаз афон ҿыцтәи абжьаратә школ арҵаҩы Виачеслав Смыр. Гәеилгашьа, еилҟьашьа, ицәажәашьа, иҟәыжра аԥсшәагьы налаԥса-алаԥсаны иҳәон усҟан ихы ҳгәирԥхеит акәым дуҭаххартә аҟынӡа ус дыҟан. Нас ижәдыруа аибашьра ҳаԥсадгьыл Аџьынџьтәылатәи аибашьра ҳазҭагылаз ижәдыруоуп. Дымҵааӡакәан уҳәаратә еиԥш ара дааноуп адырра шаҟаиҵа аибашьра сцеит Аԥсны зҭагылоу ҳәа аниаҳа арахь дааит. Аԥсны усгьы идыруан, иҩызцәа идыруан, аҵара ицыҵақәаз идыруан, гәыблыра дуӡӡа ҟаҵаны ара дааит. Рыцҳа ҳара ҳаԥсадгьыл иҳақәиҵеит Бардадым. Афон ҿыцтәи абжьаратә школ абиблиотека ҩышықәса раԥхьа Александр Бардадым ихьӡ ахҵан. Машәырны иҟамлеит апоет апублицист аиҭагаҩ. Аус здиулоз аҵара злаиҵоз ашәҟәқәа ари ашкол ҳамҭас иахьаҭахаз. Абиблиотекаҿы иаартын ауада зқьцыра инареиҳаны Александр Бардадым ишәҟәқәа ахьақәыргыло. Ихьӡ ҳбиблиотека ахҵара иагьахәҭаҵәҟоуп ҳа сара сгәы иаанагоит. Иангьы иаалҭиит. Иҩнызқьа рҟынӡа ашәҟәқәа уи ҳара ҳзаҳәан, ҳара ҳашкол азыҳәан, ҳхәыҷқәа рзаҳәан ҳамҭа дуӡӡоуп. Изымдыруагьы даԥхьап, издыруагьы иҵегьы идырра иациҵап, иҭабуп ҳәа раҳҳәоит иаазышьҭызгьы. Александр Бардадым дыргәаладыршәарц азы анышә дахьамаду инеит арҵаҩцәа, ашкол хәыҷқәа, астудентцәа, апоет иҩызцәа. Фатима Киркеԥҳа, Беслан Џьынџьал, Ҳаԥсуа телехәаԥшра.